Broers en susters, jong mense en kinders, ons vind onsself met die Sondag van vreugde. Soos jy sien, die kers van hoop, dit brand. Die kers van vrede, dit brand. Die kers van vreugde moes ons nou al aangesteek het. Maar ek dink as ook 'n goddelike inspirasie dat ons net 'n bietjie terughou met die kers van vreugde. So die kerkraad, wees nie bekommer, ons sal dit daar die woord aansteek. Maar laat ons net 'n bietjie terughou. Want soos ons oordink oor vreugde en blydskap van die Here, weet ons ook in ons gemeenskappe nie almal ervaar vreugde en blydskap nie. Nie almal ervaar die vreugde van die Here nie. Laasweek het ons onder meer genoem met die voorstelling van nuwe kerkraad en dienswerkers, dat hulle uiteraard ja sê vir die opbou en geestelike versorging van die gemeente. Ja sê om mense in hul nood by te staan. Ja sê om die oorsaak van die nood te ondersoek. En Vrydag aan by die kerkraad afskeid het baie van die kerkraadslede gesê ook, hulle sukkel om nee te sê. Hulle sê net ja vir alles, hulle voete wil net stap, hulle hande wil net gee, hulle wil net bereid wees om die werk van die Here te doen. Hulle sukkel om nee te sê. Maar broers en susters, vandag is ons tema dan juis die vreugde van die Here, die blydskap van God, vereis ook dat ons op tye nee moet sê. Die vreugde van die Here vereis ook dat ons op tye genoodsaak word om nee te sê. Nou is die vraag, nou waarvoor sal ons dan nee sê? En ek glo, die wyse manne help ons so 'n bietjie hier. Soos hulle 'n getuienis dra van die vreugde van die Here, wat vir hulle lei om nee te sê. In English, the wise man, for the young people, I don't know if you watch WWE, it's not Paul Heyman, the wise man, but the wise man, the Magi, derived from the word magos, a title given to Persian priestly caste, who played an important role in advising kings, governors, and emperors. In this context of Matthew 2, we can also refer to wise men, to Magi from the Babylonian area as well, from the eastern area. Soos die gesang lei, hulle kom van die verre vreemde om hulde aan Jesus kindjie te bring. These men, these Magi, these wise men, they were highly learned men and priests who specialized in astrology and the interpretation of dreams. Sterrekundiges, wie die verhoudinge tussen die sterre en die planete en mense ondersoek het. Soos die gesang sê, hulle was soekers gewees. Hulle wil waarneem wat 'n uitwerking het kosmiese verskynsels op die mense, op die lewens van mense, op die gedrag van mense. Soos baie mense sê, hy sal nie met die sterre en die maan opbeland. In hierdie konteks was dit ook algemeen bekend dat 'n groot sterreverskynsel, 'n groot kosmiese verskynsel, die geboorte van 'n koninklike of selfs 'n goddelike sou aandui, sou aankondig. Daarom gaan hulle na Jerusalem toe. Daarom gaan hulle na koning Herodes toe. Dit bring vir hulle koning Herodes, wie op daardie tydstip die gouverneur van Judea was. Jy is hy, koning Herodes. Hy het homself beskou as die koning van die Jode. Hy is aangestel deur die Romeinse ryk om beheer uit te oefen oor die mense van Judea. Om te verseker dat daar vrede in Jerusalem is. Maar nou sien u, die blote geboorte van 'n kindjie klein in die krib wat beskou word as die Messias, as die koning van die Jode, hou 'n bedreiging vir Herodes in. Dit bedreig sy posisie van mag. Dit bedreig sy posisie van welvaart. Dit bedreig sy posisie in hierdie Romeinse ryk.
op so 'n wyse. Dit bedreig hom op so 'n wyse, dieselfde soos met Farao in Egipte. Dat ons sien in vers 16, hoe hy optree in geweld, hoe hy optree om onskuldige kleintjies te vermoor, hoe hy optree om onskuldige kinders se lewens te neem, omdat hy nie kan pinpoint wie is die Messias onder hulle nie, so hy sal eerder hulle almal uit die weg uitwerk. En wat lei dan tot die welbekende vers 18? 'n stem is in Rama gehoor, rouklag en geween, groot gekerm. Rachel beween haar kinders en sy wil nie vertroos word nie, omdat hulle nie meer daar is nie. Hierdie verse onderbreek as te ware die vreugdevolle nuus van die geboorte van die Messias. Is so snaaks dat in hierdie narratief oor die geboorte van die Messias, wat vreugde moet bring, wat blydskap moet bring, wat oormate blydskap moet bring, vind ons die geween van Rachel, wie weier om getroos te word. Sy weier dat ons net voortlees en sit in die blydskap van die Here, sonder om erkenning te gee dat haar kinders onskuldig vermoor is. Broers en susters, in hierdie tyd, aan die einde van 16 dae van aktivisme teen gendergebaseerde geweld en geweld teen vroue en kinders, kan ons as te ware nie net uitsien na Kersfees sonder om ag te slaan op die Rachels in ons gemeenskap, wie weier om getroos te word, wie ween oor die toestand van hul kinders, wie ween oor die toestand van vroue, wie ween oor die kinders, wie nie meer beheer oor hulle self het nie, van die dwelms oorweldig hulle. Wie ween oor nog 'n man, wie alweer na die bottel toe vir hom werk, en hoe hy vanoggend opgestaan het, is hy dieselfde man wie vandaan in die huis instap nie. Hierdie verse onderbreek die blydskap van die geboorte van die Messias, maar dit rig ons aandag op die boosheid van Herodes. Dit rig ons aandag op die boosheid van die wêreld in daardie tyd. Dit rig ons aandag op dieselfde wyse hoe koning Herodes optree, so het Farao in Exodus ook opgetree, so baie mense vandag steeds op. In the words of a well-known rapper, Tupac, that he always fears someone that he roughed up way back who will come back. Always living in fear. Always living in fear of something you have done to someone else who will come back and get you back and get revenge. Broers en susters, as ons jong mense hul wend tot bendes, dan is dit nie a community of belonging nie, it is a community of fear. It is a community where you vent yourself to violence and fear because you do not know when you will be the one at the backhand, at the end of death. Wanneer daardie klip en kalkfontein jou net op die verkeerde plek gaan tref. Broers en susters, die geween van Rachel, die trane van Rachel, wend ons aandag op die banaliteit van die boosheid van koning Herodes, dat die geboorte van 'n kindjie ons so noodsaak om moord en geweld toe te gaan. En wanneer Herodes ontsteld is, dat is die hele Jerusalem ontsteld. Want hy regeer met mag, hy regeer met geweld, hy regeer met vrees, hy regeer met dominering, hy regeer met ongelykheid, hy regeer met ongeregtigheid. It is in this world, with rulers such as this, who rule with fear, who rule with violence, who rule with dominance, who rule with inequality. It's in such a world that we are in need of the true Messiah to be born, who rules with love, who rules with justice, who rules with mercy, who shows unto us that this is the light of the world.
en die Magi, die wyse manne. When they saw the star and rejoiced exceedingly, bearing royal gifts unto this baby born in a lowly manger. They are in actual fact choosing to align themselves with this Messiah, saying no to the Herods of the world, saying no to what Herod represents. When they refuse to go back to King Herod, they refuse to live in a world that is overwhelmed with fear. They refuse to live in a world that's overwhelmed with violence. They refuse to live in a world where inequality is at the order of the day. When they say no and go to the Messiah born in a manger, they say no to King Herod. And in saying no, they expose the evilness of this king. They expose the evil and darkness of the world. They say no to a world where violence is at the order of the day. In this sense, the exceeding joy of the Magi, the exceeding joy that they experience, becomes an act of faith to refuse to let oppression and others go unnoticed and define our lives, dreams, and imagination. They refuse to be captured and prisoned by fear. They live in the freedom that the true Messiah brings. Joy leads them to stand in solidarity with Mary, to stand in solidarity with Joseph and the baby Jesus. And even, dearly beloved, they are also in a precarious position because Herod and the Roman Empire is an empire with wealth, an empire with power, an empire who can inflict violence. So they risk their own lives to stand in solidarity with the Jesus baby born in a manger. True joy requires of us to stand in solidarity with those who are suffering, to stand in solidarity with those who are in need, to stand in solidarity met daai meisiekind wie jy weet in 'n toksiese verhouding is en niemand van ons sê niks nie. The joy of the Lord requires of us to say no and to say there's better things for you in this life. The joy of the Lord requires of us to say no. We will not let violence govern in our communities. The joy of the Lord is available unto you. The love of the Lord is available unto you. The joy of the Lord requires of us to say the good news even with that gangster child that walks past us. The joy of the Lord requires of us to say, tot hiertoe en verder. Hier trek ek 'n lyn, ek trek nie eens 'n lyn interessant nie. Ek trek 'n King Louwer lyn in die sement. Tot hiertoe en nie verder nie. Maar die vreugde van die Here vereis die solidariteit om saam met Rachel te ween. Because the joy of the Lord does not entail the denial of sorrow. The joy of the Lord does not entail the denial of suffering. The joy of the Lord does not entail the denial of people who are currently having to stand by a grave, having lost a loved one. No. The joy of the Lord calls unto us to acknowledge the sorrow of the world, to acknowledge the suffering of the world, to acknowledge how Rachel is weeping, but to allow for the transformation of the Lord to intervene in that sorrow and bring joyous occasion and joyous noise into that situation. Hoe dikwels mooi is dit. Ons het nog vanoggend in die graf gehuil en geween, maar vanmiddag kan ons stories vertel van daardie geliefde en ons kan lag en ons kan gesels. Sommige lag ons en dan val die trane ook soos wille krokodille hier oor ons wange. But that is the joy of the Lord. That He does not deny sorrow
and suffering, but it gifts us with moments of gladness, with moments of joy, even in our suffering, and brings us together as congregation, as family members, as ward members, dat ons saam kan sing, saam kan bid, saam verheug kan wees, selfs in teëspoed en lyding, en steeds kan bely die vreugde van die Here, dit is my beskutting. That is in actual fact what these wise men are saying. They are saying no to the wealth and power of King Herod. En hulle sê, die vreugde van die Here, dit is nou my beskutting. Dearly beloved, and I'm not saying that we should not want success, that we should not want to go ahead in life. Maar even these magi, selfs hulle het rykdom, hulle bring rykdom. Hulle is geleerd, hulle is gevorderd, maar wat hulle doen met hul vermoëns, hulle eienskappe, hulle bring dit tot die Here toe. Hier sit mense met ervaring, hier sit mense met vaardighede, hier sit mense met hulpbronne. Die onus is van ons uit om dit te bring tot eer en verheerliking van God se naam. Om God se koninkryk hier op aarde op te bou. In that way, we are saying no. We are saying no to what is going on in this world of ours. Because we are setting an example of the love of God, setting an example of the light of God, setting an example of being in service of God and not man. Gemeente, laat die vreugde van die Here ons lei om nee te sê vir gendergebaseerde geweld. Laat die vreugde van die Here ons lei om nee te sê vir bendegeweld. Laat die vreugde van die Here ons lei om nee te sê vir alkohol en dwelmmisbruik. Laat die vreugde van die Here ons lei om nee te sê vir ongeregtigheid en ongelykheid in hierdie wêreld, want dit is 'n bose kringloop van armoede wat lei na misdaad, wat lei na die volgende ding. Laat die vreugde van die Here ons lei om daardie vreugde met almal te deel. Daarom nooi ek u uit, myself ingesluit, dat as ons hierdie kersie vandag aansteek, hierdie Adventkers van vreugde, laat dit 'n lig vir die wêreld wees, dat ons as kerk, ons as gemeente, maar die kerk in Hebreë en ons as Christene, ons sê nee vir 'n wêreld waar mense onderdruk word en nie die vreugde van die Here ervaar nie. Ons sê nee vir geweld, ons sê nee vir lyding, ons sê nee vir ongelykheid, ons sê nee vir korrupsie, want die vreugde van die Here, dit is ons beskutting. Mag die Here ons daartoe help. Amen.